WKSA hoi pen nang itung kan pacuk hapan ke lahila non kidam tang tarik repo alama putak la benon ko hurisai la namrata NTP ko la bang sok ya putak sinon ni itung stame press meet kidu inang ko katheke lahila athi nilitum non karjolanga tengke namrita bang alangli dead body leke nogang silong dam lokrosi ar jolong lo kadok westame theklong holo sitame ladak nilitum ke munchi dam mate nilitum ke matha dam ablam bang ke lahelo athe nilitum arnisi appearance hem ate namrita hem same nilitum dam lo hadak tarik krinar ke July tarik krinar ke nilitum hadak humri dam lo la se hadak ko humri dam penang ki thano nalam theke la person helo alangli tum hem alangli sopia ba di fu dam ji hadak nizir pi ba lason nizir po la person hadak kachitong dam ji phansi nili di fu bar ji kusi hada college dun boy pen college address pen stamialang si blokan ke si dipu bang ji person senit tumanang thandulo la si dipu bang jui pen alangli la bang so namrita bangta 15 tarik alangli dadak bang lo dipu bang lo alangli ajir po inut terona sangho do peseni li tumhan nang pachini dun la si la bang so terona sangho aphan nili tum pini ladak amen ke en pon mate a photo hai ri tum ke baklang pon inang kok bang ke la hello athi 15 tarik alang li hem pe nang ke bar ia bang ke alang li la bang so au so po pha nang ka chi tong phan salang li wang lo alang li jir po peseni tum phan than lo la pen la bang so arji ki ding o bole la bang so pin sepen ka ching ki long la puta kali Facebook pe salang tum chichini peseni tum nang thandun Facebook pen chichini salang tum bang chitong nang pusi la dak di fu bang lo la pen 15 tarik ajo bang tarik rep pho July ajo bang la tum dak di pu si ani hem se dora pet pusi ni li tum hanang thandun la masi ni li tum bang la son se non kamat ha arsik jit alam the bang la helo a hok lo alang li jirpu non ke akai la person first year ka por year ta pulutang te lake ka chingki ka chithan ka lake pia po tum phan sta me actually ke chithan kang pulutang te apai tum tan la helo pin so ko bang jong dak long posi tai no na bang ke alang li dipu dam ji nijir pi nijir po tum chi tong dam ji po joy ni se bang jui lo sita me apai tum ma ko ma pin so long ne ke dam bang tum chini pa me sita me la dak bang lo tarik re pon yang tum dora pet lo ani hem kusipu la pen la bang so ke do hot alang le hem pen ape ri chiwan bi amat si la dak jitu la so pin so hamren teno na sangho kusipu la bang si pe ri hai nam pi lo 15 tarik ajo la bang so namrita bang dress chiwan bi det ko joy ni si la si la bang so dress nam pi lo la pen KFC hai ta juilin lo pacholo la sila so KFC long alang le tum bahini dora pet a photo status abang la tum chibi lo la so a photo ke chibi bena joini si a hema sort mang ta chini lo je ni so pi bang ke non latest bang ke la so a pin so long si dudun pusi alang le tum mang ta chichini lo a pin so photo ke la hilo ho a hem la bang ke hamren munit la ke terona sangho pusipu muani li lagle WhatsApp no sebenang sali get box kita minali tu maladap nang paklang iglo non alang li jitu ke viral ibang address ta lahilo sita mila pinso foto bang klang dun ik edek matru achoy la lo so si address di paklang chok sino mal viral lo sita me actually gila so KFC long la tum ki jui rap mate vishal long marketing ka puri gila so arni gila pinso lahilo la pen alang li labang so la 15 tarik arni ta la pen si dora pe lasi non nilitu WKSA pen kimat hada malama tenitum karju ban kang tung mangkala pinso phanta ni tumangke arju pan tung duklo athe alang li labang so pi phan Facebook pen kachi ni chojong pen selang li kachi tong la dake pha pen si pe ri ki nam pi ba ke pa juilin pulotang te non alang li la an hangju hang hai lu pulotang te pi post alang li man nang kachi lang dun wang wider lo lapen people salai nak chumri dun de lo je alang li jong si labang so pi pen namrita pen chichini che thek do 15 tarik ani ta dora pet pulotang te alang li tanong wang nang ji o la so pi ni ner si Facebook pen chichini cheng lo chitong lo ni pa chulo pa juilo sita minolong dead body la so si long pat alang tan humri nang e polo la si number 1 bang et pinso phan bang ta ka chu ning ri ke la hello nang li tero na sangho nang li na hak le dos ta me amen na bade ni tum pini bang nang arju tong te da sami dim hamren sami humri dam nang pokko athe nang li labang so pia phan ke tarik re phor ni ke nang ke KFC long sami pon la pen vishal market sami nang li shopping hai puri pon nang li ke nam
pia choice non stami la so pi dead body long stami du kwak lo la si nang li no hak li do stami la bang so media true hoi pe nang li nang chi thek don long lo polotang te nang li ni li tuma phan nang chi tong a son te me par ji pusi nang chu ning ri lo a the nang li te kar bi po polotang te la bang so kar bi pi apran ke dam ji ke nang li ta pe ni son ba ke alam thi chini ji mane ta hai ba ko pe ni kunani hidden pa wak pa ba ka song do ta hai pusi ni li tum ben ma ke matha pon ik dek lo la si nang li phani tum ke nang ki jong pu ban ba ke nang li chima thadam nang ne sita nang li wang non ni li tum along nang chi ki nang chi than non la lo polotang te ni li tum stami nang li phana kar du nang jalam sa nang li long answer do pa mi bolte nang thang oi thang alam ave sita non la an bang so supi adet body titan pen hang ju hang hai pe nang li wang nang je pusi ni li nang li tum phan la ni tum WKSA pen ke nang chu ni ri lo la pen nang li la bang so pi phan bang kia ko ni tum arju polong lo parents tum nil tum hanang chi than na te ni tum apia ate tum meten apai tum nang ke than na video stami nil tum long do lagle mo nil tum la bang so video stami nang li tum mar kinang do ko te nang li tum hanang pi ji alang li la person se hala dead body long pen la so long ko lo mukha la bang so pin so ben ka ching kia call stami dolo la si call lo amat si o ni chitong lo namrita pen aju 15 tarik ni tum sang rap pet lo sang rap pet bang ke physical ki sang rap pet bang ni tum jongdam de sitami alang li tum ani hemli do positami bahini sang rap pet mane ki do bang ke mane ajir pilong la iruwet puli du pudam de sitami la tum sang rap pet pulutang te pinang analam ka lang chini dunji la si alang li yong si thondun pa mi lu putang te bas long da thondun ma mate gari so tong ke thondun la lo number ni du ma point ki ne dam ji ke la pen alang li la bang so thondun det pen pulutang ti akwa lang ni so sining ji thule ni ke non Bangalore si dam bom lo ni non ke da avelo pusi chi than la si alang li Bangalore le damon ajale damo sita nang li no hak li do sita nil tum bhan nang contact tha la pen ni tum nang li pen ka ching ki nang ja ki nang so doi kok lu asi la da ka ke long bang ke ki cheng si bang ke la bang so ke nang li long ke bang si ba nang li pen ka ching ki ka chi than han lo las la pen nang li pen ka ching ki ka chi tong a joi ni nang li phan ka chi tong a joi ni si ton alang li hem ka chi dam bustami la son ghotona rak chiam lo si dead body hadak long lo wa joi ni sunu ke klang lo la sinon hadak dead body klang de ma ko number hinia point ma la hello alang li dapen dam lo tangti alang li ko son pen sia ko non gari arlo hala seden Hussein ko bang chi thalo je oni tum poisa la man masini pachilo ni tum si bang sai sai ma pachilo pasila sa ninje la sila ki ni tum ke kroida mun e athe alang ko son si gari arlo ki do anuwet alang solai ko ma matela namrita phantong pachi po matela gari dang ko hutong kada main road long ta pasang kok do pachi po ma ke la ni tum ke kroi tek the la si labang so saden Hussein on alang ni namrita phan ni si pachilo lo po ka chikubir ke la hokali ni tum kroi da min tum te la hello point na bangke lepen number ke thama point na bangke la hello alang li no gang along dead body da long dam lok lo to api tum bang apu ga velo apai lepen ati tum bang chiri lo 16 arni la July 16 arni lang tum masu pi phan chi call lo switch off pasik lang lo ambala tum bang tamat scoopy pa switch over na polo ke sami lang so thana long dam lo FIR pi da la missing ko la pen dead pin ke la tum 17 arni bangke charge long lo je dead body no gang long si do son ke tum chilang dam hot bangke ako non alam kar ju long bangke pinky das ko bang inut missing ko lo hada chitin kok mat namrita dead body bangke la tum sipon den masih hada menemi an pidam de pusi ko non la son hal tum chikrong de la sila dak ta la so case long pulo tangte la so namrita ke anuvet la lang gari ki churiya pon se sinogong ki dami ko bang takali la pen ke la so mia mum chai along la so Saiden Hussein long pen bahini vet ki dam dia usu takali athia lang ke college por hebo mo sopi la sinoni le tuma bangke non thana nogong long stami ni tuma ke damji dambongon kapre kar benglong song manta damlo hamphang song damlo si choro lo lang tumala song cherap thek nei ki sunghet polo tang te salang tumba damlo la sila so nang thak ni tumta dam phuji athi alang li so pi polo tang te chichini nang jula pinki da sa family tumta athi non la namrita ke face te pinki tribal face ki pilo di chini areng color pen pistame la pena kache achera pistame tum chini lapen ari long stami arnan tado singkring arnan tado lapen ke hon ki kok tado tila so supia phan ke alang ko son sit hala tum dasa tum ni supi lu po chitin relang mi plong de nang polasi hala dakta kinep dam nang japon ke thetan du kok lo la sila dak bang ke la pu ghurai pu ka jilipia son sila pu sila dak ke iso mane thetan ala dak ageng do pu sini tum ke hok ponji la bang so namrita phanta
ladak kumani tong di phupen tong fun ki kolun tong dak dak chi tong nang potong la phan ki thak kon tong kunani to wara beng patol tum la puson si chi tong to bang hingi bang thong la puson tong ke rep dek tong pachi lot ma pusi dik non ta jong pandam ji athe la bang su su ke ki pachi gali la ke mani pelo rep dek si ki pachi pusi ni tum ke hop panji athe ki pachi ta hala so hushen patala ke gamusa hala so namrita loge phulam gamusa do ko asamis gamusa intela sudden hushan ke lage so phulam gamusa namdam se se namrita man ke pachi bel ka ronda kali le pana por dawi alang long lason lasi la bangsu so pi phan ke tuteli la da di fupen kumani tum pe la puson ling dosi bala puson third party second party la puson dosi ki ponsi rape death si murder puri pusini tum ke jongban ji la bangsu so case ke lasi non la haya puthak ni tum non tarli bom lo ni tum same do de sang se pen ni tum same ani sia hem tami humri dam lo la pen ji tu hadan ke thano na case bulo tang te ki jeng se bang ni tum ko rui thunam ko ko alang ni la terona sang ho bang sitami chitong dam ji chitong dam nang ji apon non a hema sort long pusitami athe me apai tum ke already alang tum status ke endun elo alang ni tum capsi long ko nane ki jui dam photo haita namrita bag status long chibi lo apai dum bang ke kachiri pomatsi o la dak status long dolo oni supi ta muk la dak ke ajir polong ba nong nom ke uwe chala boyfriend na son sila so pin so long si jui dun lo bon o jui dun lo jo ko silang ko status long si chilang dun chot lo la pen na so status photo en sila tum non chibi ko si non last time ni tum hanang paklang dun long pop lo la hello lasi non ni tum noganga thana phani tum ako isi ni tum ning ki pulo ki pung pen ma te ni le tum ni kang sam se ki pa klang ji bang la hello la bang so noganga police tum stami ko son si alang li tum le men la bang so saiden Hussein phan la hello namrita phan ki pa chia bang men nek che la sila ni tum ki kroi thek the ni tum nam dam si la bang so akes tami ni tum ta un an ke chirap bunji la pen ha bang so au so phan ji tu ki pon det lo gari lo do lo pulo si gari nu along ke inuvet le ke do kali ji ko mane pin so tum ta do ta hai ji la sinon DNA test tami non pini ke de bar lo mongol barani DNA test tami klang ko la sila so klang lo pulo tang te ni tum da kopi ko so ma da result tami long ko la pendel lo putang te postmortem tami ko result klang ko non mongol barani la sinoni tum dala si kang hong la si la bang so DNA test klang kliang ko la pen postmortem report klang kliang ko la non ki dam tang anjir pijir ko pen ki ju ra patum phans tami sik chuni ri ke la hello nangli tum karbi pi pujin sura nangli tum la 15 tarik pen aprang ka chitong ka chingki du na jir pojir pi do polo tang te nang tum nang chitong dun ra nang humri dun ra la bang so so phan akichirap nang dun nang chirap nang chitu dun na son tep se chuni ri lo la si nang li terona sang ho sitami nang li dong si ko peni ki chok che wi polo tang te nang li nil tum nang chitong tha nang pheri nang ne la peni tum han belek ta nang ma tha nang ne nil tum han nang chitong ta chok athini le tum nang li phana bang ke kar jukang tung mang ke la lo je nang li 15 tarik ni la bang so so pi pen dora pet wa pot si ku pini ka cingki ka jithan ba la bang so so ku mane pen la pu jir po pen jir pen ku mane ka cingki son do ma ba pu jui na mang ba la son da mang ku pen la son cindi dun tahan mane ba ku pi ko son tong la non bang la son det budi long long lo ni pu si ni de tum ke nang li phan ka chuni ri kang tum ke la hello nang li phan chuni ri bang ke nang li nil tum phan contact non kali te nil tum phan chi tong tha la hello nang li te ron sang ho hamre na sor si ni tum kar jolong la lo They said that the family had reported that daughter Pinky Das to be missing, but their daughter was later found to be alive. So there is something fishy here. And how could the family not identify their daughter? How could they not recognize that it was not their daughter and somebody else by looking at the dead body? The public can clearly say and clearly tell that it was late victim Namrata. Then how could the family not recognize their daughter? And we have heard that the Pinky Das, she is said to be 14 years old, and late Namrata, she was something 17 or 18 years old. We have heard that she is a minor. Then how could they not recognize by the face and say that it is not their daughter? And after taking the dead body, they have hurriedly cremated the body. So we believe that there is some nexus between this family and the arrested Saddam Hussein. So even the police, the investigating officer, he should also be held responsible, because without proper identification and without proper verification, how could he hand the dead body to some other family?
and we can say that he did not do his job well. Either he was bribed with money to destroy the evidence, so he gave the dead body to some random family, or he was not doing his job well. We can say that. So if he had done his job well, then the dead body could have been retrieved by the victim's family and could have been given proper cremation. So we appeal to all the students' organizations and other women organizations to stand in solidarity to demand justice for late Namrata NTP. And also there was two organizations that gone with the victim's family to Nagaon to file FIR, I think, against this victims, no, not the victims, but this Pinky Das family, because they had taken the body without proper identification. Because see, how can the family not recognize their daughter? Even the public can tell that seeing at the dead body's photo, that it can be said that this is late Namrata. Then if it was their daughter, how could they not tell it was not their daughter? They said that it is her daughter, and they took her away. They took away the dead body and they cremated it hurriedly. So there is something very fishy here. There is some nexus between this family and this Saddam Hussein, or we can even say some maybe police personnel involved in the case. So we are not satisfied with the investigation report of this over the death of this late Namrata NTP. So we demand proper investigation and we want transparency, and we want the full detailed investigation report of late victim Namrata NTP. So until we get justice for her, we want rest. So because we are women's organization, and we always keep saying Beti Bachao, Beti Parao. But what's the use of saying this Beti Bachao, Beti Parao when women, when girls are not safe? If the government has taken some preventive measure like installing CCTV cameras and all, then up to a certain extent, women would have felt safe, or they would have been safe. Such sex crimes or brutal crimes would not happen so often. So we demand justice for late Namrata NTP, and we appeal to all the students' organization of Karbi Anglong to stand in solidarity and demand justice for her. So we want justice for late Namrata NTP. We want justice. Justice, justice.